Nah huingot di do koko o pak do geleng mo. Dua do bereng nih. Dia sedanai. Oh. Anang pola suku-suku nih. Gabe aci ulu kuma mikiri. Batong do perlu boto oda. Asa ni tadda sude. Ngalau kawin lari. Lari on anak buru ni halak. Maka anong nang pamanja-manja hui baik geleng. Gabe hurang menghargai na tua-tua. Na manja-manja do rabeko mulai tagelek kalakon. Ah, dakya ni pamanja-manja. Ay biasa-biasa do. Buktina, menghargai jolma pesoi woto. Kan seni pengen teri ajar-ajar mo hurang do. Lo aon no mengajari halaki asai boto so dia bersikap yang baik. Nga pahahu bereng ke geleng mon. Masa pertemu pertama lo pe dok jolma dangi boto bersikap baik. Kan ngasahi ti. Ngadong gangguan nih. Mersai roh harus bereng geleng mon. Atong bau rupi mau mengajar-ajari halakon. Ala nido makanan ni alap podo ba. Ale mulubui unang makaras suho. Ano gabi suguro hani halaki tu hoda. Dok kumatui mana? Anggo sotarator bani dege do babana ini mu. Tergantung di dah. Mulu sotarator do halaki, batong do perlu dege seli-seli. Asai boto jo. Nang betong, angama godang be halaki dang da anak be. Mulu boy tong labo-labo mahatam, asai haholongi ho. Ay haholongi. Sedangkan pertama bertemu be ngahirata elak ni sudah geleng neh. Jadi geleng muna kawin lari ngahiaro tu jabun. Minta maaf tuh ho. Tena. Haru manuku kabar hu bedak ya. Ada lo mesi. Nang pola be hatai iya gabi aci uluku ah. Nang pola bahas-bahas tu sih. Ngakalewa tong anak mida. Nasumar pikir do rai. Lu jauh sebagian tua-tua pagoda-goda ko ni mana. Ale sanggup may mana mabesong ni. Ini ya pikiran nih. Nga to hobi. Dang jol mayang gusto ni do geleng. Dang pola huhusi-husibi. Kreatif do mana ba. So ngunay roh haki de padok ko ni. Kasi gabi huberi ngo ngadong kembaran ni si Bulison. Ang gua umurah-murah do mendapatkan kembaran. Horo dak yadong dapok mo kembaranmu. Karena jelas, alana ilmu kan ilmu pasaran do. Ang gua udah ilmu tingkat tinggi. Bacot.